Itariki ni ya 20 ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Amakuru yo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aragira ati: M23 ikaba yamaze gusezeranya abaturage bavuye muri uyu mujyi wa Uvira bakomeje kuzengerezwa na Wazalendo, babijeje yuko bagiye kuba babasubiza muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi. Bwana Pacifique, tubwire neza. Makuru avuga ko abaturage baherutse kuva hano mu mujyi wa Uvira guhera ku itariki M23 ya 17 yaviriye hano mu mujyi wa Uvira. Amakuru atugera aremeza neza ko abaturage bahunganye nayo ubwo bavaga mu mujyi wa Uvira nabo bakahita bava mu mujyi wa Uvira bakaruhukira hitwa Kamanyora. Abaturage mu kanya gato mu nama yaririmo umuvugizi mukuru wa M23 Lawrence Kanyuka yamaze gutangariza abaturage ko vuba bidatinze barabasubiza mu mujyi wa Uvira kandi guturayo mu buryo bwemeye. Babahaye rero imfashanyo ndetse no kubashakira aho kuba, ibyo kurya n'ibyo kunywa byose kugira ngo bitabweho. Nanone kandi reka tubabwire ko kuva M23 yava muri uyu mujyi wa Uvira, abantu benshi bakomeje kuvuga yuko M23 uyu ari umutego iteze izi ngabo za Wazalendo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. M23 kuva yahava rero izi ngabo za Wazalendo zamaze kuhinjira ku buryo ubwo ari bwo bwose, ndetse n'abandi bafatikanyije muri uru rugamba rwo kurwanya M23 babashyigikiye bose bakaba baramaze kugeramo nk'ibyo bitaga yuko ngo nibaramuka bagezemo bazakora amabi ndetse kandi bakabangamira abaturage, bagasahura, bagafata ku ngufu. Ibyo byose byari byaravuzwe yuko bizaba, none bikaba byaramaze kuba. Ibi rero byavugwa yuko ngo ari umutego M23 yari yarateze kugira ngo izawukoreshe nk'ikimenyetso cyo kwereka amahanga yuko yo igihe yari iriyo nta kigeze kiba, noneho igihe yabona kugaruka muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko nanone kuri iyi nshuro ubwo M23 yavugaga yuko ivuye muri uyu mujyi ikerekeza mu bice bigiye bitandukanye, aho yagiye ishinga defense nka za Sange ndetse n'ahandi handi. Ibingibi byari byitezwe yuko ngo M23 izahaguma ndetse igatuza, ariko kuri iyi nshuro hamaze kugaragara yuko ngo ari n'undi mutego nawo M23 yaba yarateze aba barwanyi bose ba coalition, dore yuko ngo badashobora gutuza batacokoje M23. Uyu munsi wa none rero iki gisirikare ndetse n'abafatanyabikorwa babo mu guhangana na M23 bakaba batangiye kwiyenza kuri M23 hoshya ka gasimba bakunda kuvuga ngo ni kakasongo kajya gushotora intare ziba zibereye mu birindiro byazo, kakaza kitwaje ibiki n'ibiki ngo ni za 16 V8 ngo kazi kwiruka cyane. Ahangaha rero izi ngabo za Wazalendo ndetse na Barundi ndetse n'abandi bafatikanyije muri uru rugamba bakaba bazamutse ku musozi uteganye n'uwo M23 yashinzeho ibirindiro ahangaha muri Sange, bakaba barekuyeyo amasasu menshi cyane, ariko M23 ikongera ikamanuka igaterera uwo musozi wundi aba barwanyi b'Abarundi bari bihishemo bari kurasiraho. M23 ikaba yabasubije inyuma aho bagiye baturuka, ariko kubasubiza inyuma ntago byari byoroshye, kuko ndetse baje kwataka M23 ntago ariko bose basubiyeyo, kuko abenshi muri bo bagiye basigara mu nzira basigajwe n'amasasu M23 yagiye ibarasaho. Mu yandi makuru rero biravugwa neza ko hari abandi baturage barenga hafi 23 M23 yaraye itabaye mu ijoro ryakeye ryo ku itariki ya 20 uyu munsi. Amakuru akomeza avuga ko nyuma yuko hasotse urutonde rw'abaturage bagomba kuzicwa nyuma yuko bakiriye M23 neza, Wazalendo zemeje neza ko abaturage basanga 20 mu bari banditswe bose bwakeye basanga nta bahari. Amakuru dukura mu baturage batuyara mu mujyi Uvira bemeza neza ko ari ibikorwa byarabikozwe na M23 nyuma yuko bamenye amakuru yuko
hari buze kwicwa batari bakeya, ndetse kuri nimero batanze bahaye bano baturage bakoranye nabo mu gihe bari mu mujyi wa Uvira, babahamagaye ku munsi w'ejo tariki ya 19 Mutarama, aho rero kuri uyu munsi tariki ya 20 bwakeye mu gitondo imodoka z'intare za Sarambwe zari ziparitse ahitwa Kawezi, baje rero bakora operation mu ibanga rikomeye cyane, baraza batwara bano baturage. Amwe mu makuru dukesha abaturage bivugwa neza ko ibi bikorwa byakozwe na M23 byamenywe n'abantu bake cyane ko abandi batamenye n'uburyo ki byagenzwe. Abo baturage bose kandi batwawe n'abana babo ndetse n'imiryango yabo bakomokamo yose, kugira ngo hatazagira ababizira bivugwa ko baturuka mu muryango umwe. Ni mu gihe kandi M23 hari hashije iminsi 3 itagenzura umujyi wa Uvira. Kugeza amagingo yanga rero amakuru aturuka muri biriya bice ni itsinzi ku baturage batabawe, ikabitsinzwe ku basirikare ba Wazalendo bari bemeje urupfu rw'aba baturage rutunguranye. Sabo gusa kuko ari nabandi bamaze gutegurwa nabo hataramenyekana isaha n'umunsi bashobora kuzicirwaho cyangwa bakaba baraswaho. Amakuru yamenyekanye mu gihugu cy'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye atanga itegeko ryo kutagira umuturage n'umwe ugomba guhohoterwa bitewe n'uwo ari we, kabone nubwo yaba mu bwoko bw'abanyamurenge cyangwa se umututsi cyangwa se uwitwa ko ari umututsi utuye hano i Buvira. Ndayishimiye akomeje abwira bano basirikare be yuko bakwiye kwirinda urugomo ndetse n'ubwicanyi n'ibindi bikorwa bibi byose bifite aho bihuriye n'iterabwoba, ahubwo bagashyira imbere ibikorwa bya gisirikare aribyo byo kujya kurwanya M23 ndetse no kujya kwigarurira ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye bisanzwe biri bibarizwamo zino nyeshyamba za M23. Ni nyuma yuko Neva rero yaramaze iminsi yohereje intumwa yayo hano mu mujyi wa Uvira, ikasubira imuhereza amakuru yuko Wazalendo zikomeje gukora amarorerwa zifatanyije n'abasirikare babo mu kwica abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bikekwa ko baba barakoranye na M23. Amakuru akomeza avuga ko Neva yavuze ko ngo umuturage aba agomba kwishimira buri muntu wese uje kandi ufite icyo amurusha. Hagati aho rero ko ntawe ukwiriye kugirirwa nabi, cyane ko abo babyiniraga M23 aribo bahindukiye bakabyinira Wazalendo. Nuko bihagaze. Yes, amakuru nanone yo kuri tere y'imirwano muri Rubero. Muri Rubero intambara cyangwa se imirwano imaze igihe kigera ku mezi 3 M23 igerageza kuba yayigarurira, ariko bikaba na n'ubu ngubu bitarashoboka neza kuko M23 igifite n'izindi gahunda zo kwerekeza imbere ya za Rubero mu yandi masantere agiye ahari. Amakuru rero ari guturuka ahangaha Rubero mu mirwano ikaze cyane iri kuhabera muri no minsi imaze gufata indi ntera, nuko aba barwanyi ba M23 bakomeje kurwana cyane bikabije n'abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FRDC mu mirwano iba iri kumvikanamo amasasu aremereye cyane ndetse n'imbunda zirekura ibi bombe bikaze. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje guhahamura abaturage cyane. Amakuru aturuka mu baturage nuko abaturage bari gutabaza bavuga yuko ngo M23 biramutse bishoboka yava muri uriya mujyi n'ubundi kuko byayinaniye kufata, byibura basi bakabona agahenge. Hanyuma rero nuko bihagaze. So muri Warikare naho haravuga igitero cy'indege z'ababirigi ndetse n'abasirikare bakomeje kwiyongera b'ababirigi. Ngira ngo twasoreza. Yes, reka rero tubashimire bakunzi bacu bo kuri muri aya makuru yo kuri uyu mugoroba, tubifuriza kugubwa neza naho mu zindi update ziba ziri kutugeraho. Ciao ciao.